odlučile smo da virtualni svet približimo našim nastavnicima u Srbiji i to smo uradile tako što smo integrisale Second Life sa Moodle. Moodle nam je bio potreban da bismo uopšte pratili šta to učenici rade u beskrajnom i beskonačnom svetu i da bismo mogli da registrujemo sve njihove aktivnosti i na kraju da vrednujemo to što oni tamo rade. Modul koji nam je za to poslužio bio je Sloodle. Sad kako izgleda, tad će već prebacila, ovaj online kurs za nastavnike. Samo da prekinem, ovo sam ja, ovo je ona. Frizura nije baš sigurno, meni više ova druga liči na tebe. A neko je spomenuo da svaki kurs treba da ima nekakav promotivni video. Mislim da je ovaj predavač iz Irske govorio o tome, ovo je naš promotivni video koji smo širile po mrežama i koji je privukao neke nastavnike. Naravno, naš kurs nije bio tako masovan kao razvionica ili kao neki popularni seminar i privukao je zaista onu publiku koju to zanima, nije bio tako ni lagan. Odvijao se na dve platforme, jedna je naravno Moodle, na kome smo postavljale lekcije, video uputstva i naravno tekstualno uputstvo, trudili smo se da zadovoljimo različite stilove učenja. Tu smo takođe postavile i forume koji su bili osnova interakcije između polaznika i nas sa polaznicima. Pošto je sam cilj kursa bio i s jedne strane razvijanje digitalne pismenosti kod nastavnika, koja, to smo se sad uverili u toku ove razvionice, nije baš na nekom visokom nivou. Dakle, to je s jedne strane bio cilj, a s druge strane malo drugačiji pristup nastavi, odnosno testiranje onih savremenijih metoda nastave koje podrazumevaju upotrebu digitalne tehnologije, u ovom slučaju digitalnog okruženja za učenje. Ne vidim ništa. Dakle, ovde, recimo, ovo je bio teoretski deo je bio u Moodle i tu su bili takođe i zadaci za polaznike, instrukcije, forumi. Prepoznajete, pretpostavljam, ovo je Moodle grid format. Dakle, teme su se otvarale nedeljno, a polaznici su sve vreme mogli da vide ove ikonice i skraćene, ostvari naslove ovih tema. Ovaj rečnik pojmova, ima ljudi sa Karneta ovde koji su radili onaj online MOOC. Tu ideju sam, pošto sam ja pohađala onaj vaš zanimljivi MOOC u Moodle, malo sam ukrala ideju, odnosno pozajmila sam ideju, polaznici su kreirali rečnik pojmova, kao što smo mi radili tamo, pojmova koji se koriste u Second Life-u, vezani su za obrazovanje. Akcenat je u stvari bio na praktičnim aktivnostima, to je ova slika druga. Da demonstriram. Ova slika. Da, ovo su nam učenici. Da, te praktične aktivnosti poput istraživanja različitih obrazovnih destinacija sa naravno detaljno preciziranim zadatkom, zatim radionice uživo u realnom vremenu, rešavanje kviza, polaznici su radili u Second Life-u, a pomoću modula Sloodle, pokazujem na kače, pošto ja kao profesor književnosti sigurno ne bih uspela to da integrišem, a pomoću modula Sloodle smo uspeli to sve nekako da uvežemo, kako kasnije ćemo mi spričati. Dobro, znači rekla si sve što si vidio, slajdove koje ja treba da pričam. Ali ovo je predviđena aktivnosti, da si stvarno, zato ste vidjeli mojih 5 minut. Znači ovo su bile predviđene aktivnosti na našem kursu. Ona je već ispričala, tako da ja neću da vas opterećujem više tim stvarima. U suštini pričat ću malo o ovom Sloodle. Sloodle modul je u stvari softverski paket kojim se omogućava integracija Moodle-a i Second Life-a i prilikom preuzimanja on se sastoji iz dva dela, server-side-a i inward alatke. Server-side instalira se kao i svaki drugi modul na Moodle-u, dok inward alatka mora da se preuzme iz Second Life-a, znači to je jedna od
lokacija na kojima se preuzima ta alatka i potrebno je instalirati u toj učionici, odnosno lokaciji koju smo mi kreirali za naše časove. Ona je u stvari ostala lokacija od učenika koji su nazvali koridor. To tamo nema veze sa nastavom u suštini. Ovako izgleda u suštini taj, kada se preuzme alat u Second Life-u, on se instalira u inventaru i dovoljno je u stvari da se prevuče na podlogu te vaše lokacije i kreće automatska instalacija, odnosno automatsko povezivanje sa Moodle-om, a ovde u suštini kada hoćete da povežete Moodle sa Second Life-om ide obostrana veza, morate da kreirate objekte koji su vezani za taj virtualni svet. Ok, to ovako izgleda, znači unosi se u Second Life-u, na kraju morate da unesete adresu vašeg Moodle sajta kako bi se uspostavila veza i kako bi u suštini sve zadatke koje radite mogli da vidite na Moodle sajtu. Ovo su alati koje postoje. Mi smo koristili Quiz stolicu i koristili smo Web Intercom i Primdrop. I kabinu za registrovanje, jer bez te kabine za registrovanje vi ne biste mogli da pratite aktivnosti koje polaznici, nastavnici, učenici imaju u Second Life-u. Quiz stolica je interesantna, ja mislim da je to učenicima bilo najinteresantnije, znači vi test kreirate kao što se kreira test u Moodle-u. Moodle samo je ograničenje, ovo su tipovi pitanja koje mogu biti podržane u Second Life-u i startuje se tako što učenik sedne na stolicu. Kad sedne na stolicu, započinje, aktivira se kviz i u chat boksu se pojavljuju pitanja. Učenik treba da odgovori naravno na pitanje i u slučaju da je pogodio, odnosno tačno odgovorio na pitanje, stolica mu se podiže. U slučaju da je omašio pitanje, odgovor na pitanje, stolica se spušta. Tako da u suštini ima interakciju sa stolicom, odnosno sa testom. Znači, kad je pogrešio, kad nije, u suštini imali smo i zvuk. Pa je ono kao kad pogodi viu, a kad omaši ve. Na jednom od kurseva na kojima smo Juga i ja bili, postoji mogućnost da se kreira akvarijum u kome je ajkula. I u suštini to je bilo dobro, ako ne odgovorite na dovoljno broj pitanja, vi upadete u tu ajkulu i onda vaš avatar završava tako kako završava u stvarnom životu. Mi smo koristili u suštini sva ove tipove pitanja. Nije možda. To je kviz. Ovako izgleda, znači, kad učenik odgovori na ta pitanja, znači, automatski se pojavljuju isto kao i kod Moodle testa klasično. Šta smo još radili? Radili smo i ove zadatke koji takođe, znači, morate da kreirate u Moodle, samo što koristite taj deo sludla koji će vas povezati sa Second Life-om i tu se koristi jedna posebna alatka koja se zove Primdrop. Da li se vidi ovdje? Znači, to je jedna kutija u kojoj u suštini polaznici treba da kreiraju prvo objekat i u taj objekat ubacuju svoj zadatak, odnosno ono što treba da urade i onda pomoću ove kutije predaje se zadatak i bukvalno izgleda isto, evo ovde možete da vidite kako izgleda kada je zadatak predat i možete da ga otvorite i vidite šta su učenici ili polaznici odradili. Sad, mi smo uradile, naravno, pored one uobičajene evaluacije koje moramo da uradimo i neku svoju internu evaluaciju i pokazalo se da su nastavnici, barem oni koji su sa uspehom završili kurs, a bio je jedan uobičajen procenat odustanja, oko 30% kolega je odustalo od seminara, uglavnom zbog nekih tehničkih problema, dakle konfiguracije računara. Svega jedan polaznik nam je kao razlog odustajanja naveo da to nije ono što je očekivao od seminara, da nije tako zamišljao sadržaj i aktivnosti. Dakle, utisci su pozitivni.
Slično su i nastavnici reagovali kao i naši učenici, smatrajući su doživjeli jedno iskustvo učenja koje je intenzivnije od onoga na koje su navikli. Dakle, učenje koje je izazovno, podsticajno, intenzivno i ono na što bih skrenula pažnju svima koji se odluče da koriste ovakav način dopune rada u učionici jeste da korišćenje Second Life-a ne treba da bude neka stalna svakodnevna nastavna aktivnost, već je namenjen za one aktivnosti za koje nemamo rešenje u svojoj učionici. Dakle, samo ako isti efekat ne možemo da postignemo uz korišćenje eventualno samog Moodle-a ili uz korišćenje tradicionalne nastave.